Meeting any Akosia Sparkles, Mobibia Aquaba, Edeba Attention TV eso. Abusia Attention TV our social media platform, so it is say YouTube, Facebook, and Twitter. Oko YouTube and Patreon, subscribe, like, comment and share. Oko Facebook and so follow, comment, like and share. Oko Twitter and so retweet na like na ma obi so embe share yeah stories and so ewo honom. I was sama wakwa ba me fan Attention TV so and there ya tena se ebiem our Attention TV so there na yesua de adusua mre ana edu no ye kasa adusua mre anu age so yesua de eye Bible mu nsem efa asori ho eden ana ehinta wa asori mu aye hu eden ana ekoso ye mamu haseso a ye hu abusua ende ye kwa asori mu ana ye hwe den ana ma asori ebrate otimu hu se sofu bi ate asori ba 10 years nie na still the church members ebe 5 obi beti ye just 5 years but na the church members 1,000 a day and the money basa so for be creativity asori be wi ase no na otoni instrument ene asori dan mu mpo na ene de wakope bibi foforo e de aye na so nyankopon so ensa e won so e den and ebre asori ase yenya Reverend Samuel e wa hanu msi ene no ebe twetwe enkomo abusia ma ye ntwa ye ho ye ba ye de enkomo twetwe no ebe hyehyɛ so That's so when you bread, and the chairman trying to host my pay at the Abaye. And they are shedding an ebre as sorry as ya na sia for us. Ayana if we are suffer for one if we be okoje Bible month to any assorted to ye. Ebusia sa Reverend someone as answer no. Ona was some as any University Foundation. University Foundation so with the foundation and open no ama wo de waye de amane de ehwe bi ahwe University Foundation no ana no ho efe oba akoko osene Yesu mreso ayi osene Mary kra Mary wo ho akede Mary akede Jesus Christ ba ko shebie no a won be 25th of December 2022 na so oba ho na mu de ontini ye Mary enti ana ya ye de edima wona woni bi won ejanka mobrowa ene yahusia patcho friend it was 05483029985 05483029985 na mo fa bibia enhye so na ayeye de no embrace fefe na bibia entodi yenko ne ene Reverend Samuel enko hwehwenko apa ma wakwa aba ya na de enu ba me gidi se bibia eye boko awurade adom boko mpa bonti amen sofo asority etse asority yes obati asori ai ebi se no bia na te asori na de makasa yo bia na so te asori ai ebi se te bere mu no ansa no bi bakasa oye sofo no we share no kita niama kura ntumi pa no na kura asese sa osofo bi ba ehwa okoso ahemfie okay oyine na maye bodewuro se sofo bi aba asende onne ye be che nyame asa na je nkan na nyame asa nte sende ya ebu ya akola ketekete no gina baasi mu se oka nyame asa onu anga sa nyame asa ko nim na de ban na so ye de babure kura no na wokaka bia ngan na nte sa ya kaso bi ya sofo a na nyame nsa ewo no so asofo de ye osoma de osoma wa asesa wo ye osoma no ho adwuma nti e bode wuro sa bo sa merwafo ne mrantie ne mbaba wa bia de ne kunwa plastic ne bi no to ba kunwa e transo jade eno no mo de be sisi wa omo ba betie nyame asama osofo no de aba okay na sa mo gine yie wo kuro no ma enka kura do ya na tumi ma na asase so fancy asori da on si asori da no kasa nchira ma fo no ene ya time ene na enam se na nyame asam ni mbu ye ntiana na nyame asam makase mbu se ne okay na so na obuo wo te se na ahemfo kwa bu omu bu asofo because se bibi be si o man ma asofo na be hu na waka okay onye na nsankom onye ohun enu sade hu sa nti se bibi be si kuro no mu ade asankase ba bere kuro no ma sofo na ma gye wo kuro no mu no ona na bosan se onko ne yankopan nim na mo mpai
se na ebe ya oman mu asomdwe ebe enti kan kura de o pasomdwe wo kuroma te se sofo bem sa anya sa de anya oman no asomdwe ni I say Samuel Bible Samuel na oye osofo a ade bia ABC wo Israel memo ono na oka ana bibia ye ade titru bia ye beye wo man mo so ono na ye bona amane na odi anim wo se soro ahenni na soro asofodie na so wo nyina bo ye ade ba ko ohene mfa osofo ani die ema no ho ana osofo nso so emfa na ani die nti se sofo bakuro no a ye bode wuro ye nyina bi hia ye beti nyame asem se nyame san kana o kan se edi muto asomo a ohene ne man ba bi se te wa soro ha ya ju kuro yi na che se nyame asem na sofo de bre ohene ne na kuma to ne yam wati atum sa awu se nyame asem ye ka de ebe boa wo na eti ye ka de ebe boa wo sofo no enti se wo te asore na wo ka nyame asem de ebe boa wo meye yewo menya katnem menya danyatnem mekwa agurichira ba na ne awo kan mfeba asore mma no a obo piepie ko okay ombe piepie akobako oni baba ho so bekom den na ama sisi a aka menko amte ya wo preye die ma wo ho na nya wo ma no okay enti obi ti asore a eye ane dia menka se eye wo ti asore sisi a wo ti asore eye wo kasa na bo asore ma na nkrofo beba ya from mama sofu maame eye nti so bi sam say yes ye beti asori a me yi am say eye so beti asori acha say obi atimeti asori nye obi a enne de me ka cho say enne de nye obi a ne so asori I say da asori ye school dem e bi wo ho obi kura na asori o ye no kai mu kwesi ara na pa no we dware not basin eye ma no asori ye gina praise the Lord and hallelujah no wa chance mun nua ne sofo sese e ka na ne wasa okay ko jina ka maka kan amasu ka bi ba ya ne fon anwuro glass teteno e fon Bedford on sa ka na ndua ka ai me hu bi na say ya e class for video be fast e challenge kwan no so e ba ya na ye popra pa no na ban Wisuma secondary school for okay omo ko bobo na omo teta na ka na ka se ne betwom na wotwe e betwom ba ko e be betwom the next week ebidu ho na yemma mrantie se no motetara ho na nti wo sofo he na obenya ahye no wa kan ya me asam wo eso na o ko bas ma ewom tro ewom private car kura taxi kura na wo prechi wo enti nkano de na ente sa obuo nyame adwuma eni di a ye de ma sofo ne ade e saka mti na mate asore pa na bebia mete no yamfa me ni agoro okwana na baba to sofo mte ho ye dwena oman ho asofo te ho ye dwena oman ho abra me sofo a nyame ede na asam amma me okasa kira me no ye yima firu oman kura ye yi se ebusu wo de African nation na e ya so da ho machi ebo be ye 5:30 wo de man Africa nante baby abedu anipa mi ensense wo be wo kona speakers kwan no sofo gina ho aya no watu ni same dem ye evangelist obi okanya mi asem bia yo sampakani okay evangelist kire se obi okanya mi asem sampakani obi a osofo obi okanya mi asem bia o evangelist na ohun se enna ye ne se ye pesca o okay ye se ye pesca nti we do ha na esi ho okase wi a adafo no mo nua ba ma na so anka ne yi mu atete no osofo nkogina kwa ho nsrade o se ogina kwa ho se makanya mi asem bi nto mo ame dabi o one cd cry okay o hunu bisa onyame ofre no oyi ahwefo ma no etina me ka se ekurase ohene no ma na asase se si asori na ha etene bi osofo no ohene omutu kama na aduane wo fie na won kire ne sa ebi se oman no anase kuro no omaje no se ye kuro no asofo ni o se ye wo kuro bi o ha abekọ no ye se oman konfo oman konfo je se ohene na age ne se wo de wo ye konfo nti ade bia e be ya fa oman ho no wo na baba be di anim e na waye anza sa de na didi afaga na kora no mumo afaga na no mumo chese Ghana ye ya ade bia e sombo ade nhira nyame no nyamba ba fom no bo se ye ja nkrofo bi omo na mbedi anim na de nyame mpe no eno na ye be ye
ade o nyame se mempe o so o nyame oboa ye be ye opo wo mpo ye be ye ensa go nyame mpo ensa go nyame mpe so yes ye begu ye de go fam na ye bo frefre niam enti ama enne no wo se asofu de na nkasa kra na telebia na wo ye no ho kra se o be ye sofu enti asoro tie de obi ti asoro ye but o ti asoro ya ma wade ye no emfata ofra nyame de afro ye no ho adwuma na fa ni nyama mbrɛ emre nipa o mo tie wo no wonim se metwe ba afode ya o ma asoro na ma afro bi sa sister bra wonim se kakan osimba cho an wakan sika mu oduru da asan sika igwa check na ma hwɛ de eye na ya hwɛ sa asoro de nyɛ sika kakra na adwen ne se o check sika no wi a o de amaye o ba check sika ni na ba wi no bi san se yesai no waka no dodo aye na se fe no anya sa btia na mi dwoma no mu aya de ameye membe ho se one seed no de beto collection se onyam hwede na fu aye hwede ni tiri ho aye hwobobo se de ba aye no ne one seed me de akọ bi two seed wona me de ahyam botom e de asam so se aye se da 2 million fa why fa 31st this year 31st woman bi ya asore ya na me se yankoto collection osore ya ho aso atwa hwe obia ya basa so e de na ye aseda efiri misisi adi ba menansi wuti ni kura mente wow menam kwema na matiato da me ho ade ya yemi o ahona na awro akam se ukita nkwala nan na enne be maka ho a mo bobra kura ende da sen na ya dia babata ho na wontumi nko emma ewa na be kacha asoro man se me pese ya ade ri na me wi ade ya ye no bia be se asofo wa ya ade na obia ne ma de kwan be na me say bebia me gina yi me po bi obetumi 50 series abato me na no we ya solid me wi 50 afi obia me bia na me say pon wona de 20 series beba no we ya solid 20 ne san me peten for me ba ya be do 1 cedi na afi sika gumi na ho bebiri na me say sister obetuma ayen kakranka abekan sika ama me as down ba cho hanu we solid bra check skin gumi na mo nyina na yema hia de ya solid en sada anya papa send ya esi ya no menin dem o se Thomas papa Saturday first and just say Thomas papa and assistant check is can na we am share say no so buy 3.6 now so mo just get collection for the source I wait to have down profile and down for buy 10 million the money check and on